Бәдім Рашейри халық ширави маалла бұрад. Онда республикари тва черпенетла жин худшына дайынде. Жак білдерішлі үшмілі бұл забыныне сюжет рагала загдардат бар. Египенте ширим пәріміш шулхи шираван уйрымлығы зенчен бірі, онда мен бұр халаға худшындарны. Чекелешенче бұрынаган анчақта ширав иртне вғытра Рашейри пулны сенде анкетари шичу айдава хуравламалла. Ыйдам халық ешне палартныбе бірлех шинсен пұрныш майне, кел хучалға мінле тыца пыныне тишкерме пулышы. Ширава веші меслетпе худшынма пулать. Паянги гуна республикара пурнаган зентен 20% ягын стационарлы участок сенде жирындес, тада ширавзезен идовезене килезенде хуравларес. Шамын бегех патшалық пулжовезен пірлеги порталінде 20% ягын жирынна, электронлы жирав листізене ноябрь уйгенде сакырмыш тен тулдарма булат. Ширав ертереген Лидия Столярова тепхулари херхи кемеш участокра келсемдерах шүрет. Хуравзеневал ядарла планшета герце бұрад. Хулачынны тень итларах пая кымылын кетсе илейші. Шавшавах алыга учманны депулать. Уйрымах асла родизем хастар. Тет Лидия Столярова. Эшпуш вғытныма ежынмаш пуре вадырвижу иду. Келсемдерах шүрени вғыда перекетлеме пулышать. Хейтузене шемьери кашны шин е перейкана хуравлама пултарать. Мингаланыне документ сембе ширеплетме кирлемар. Переписчиксем пиринбатне паян киле килзе гайрыш, хозяйнешне ховар турыш, нумай иду бире помарыш, документсем немінде итмарыш, переписчиксен жень парете харама кирлемар. Пандемия выходенче харушсырлыха пызыктемлі хуйырайшы шапла юпа уйхен ширим пәрәмішінчен пушласа, шира участы кесенче ішлегенсене, келсемтырық шүрегенсене, ковид пұррепешу кене кадартаган ПЦР-тест кашнерне ретова айшы. Чевашенгаларым вали Елена Дмитриева, Татьяна Самсонова, Дмитрий Макаров.